Inggih Om Swastiastu, majengering para pendengar sareng sami. Semeton titiang tamipun senemenang ring Bali miwah ring DJ kemanten nggih. Yen inget kenangan pidan, rasa sakit, rasa sedih nih rasayang. Dot buen nyumunin kamu ke masa lalu, apang sepalanan sakit. Amon tuh pidan menyayangin, kadirasa angkihani keserahang. Tu sing menyet tiang tu sing medaya, sifat beli cara upas lipi, ngeracunin tiang. Ingat ke pidan nyenan dan beli, kanti beli mating-tingan, disubane beduar beli ngutang tiang, ala pangus bangang kebang daya, ngemog bogen tiang. Reng dijep kemanten nggih, dumugi sareng sami state manggihin kerahayuan lan kerahajengan nggih. Salam saking titiang Luh Widiasih dari Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng nggih. Amon toh pidan menyayangin, kadirasa angkihane keserahang. Tu sing menyet tiang tu sing medaya, sifat beli cara upas lipi, ngeracunin tiang. Ingat ke pidan nyenan dan beli, kanti beli mating-tingan, disubane beduar beli ngutang tiang, ala pangus bangang kebang daya, ngemog bogen tiang. Magadi kalahin jetiang, alih subelegan beline, dini tiang cepang, dumogi beli bahagia, ngajak pilihan beline si duri, tu sing buen